svi ljudi koji dođu, neki znaju više, neki dosta, neki su sasvim neinformirani, ali postavljaju pitanje kakve su to razlike, kakva je to posebnost uopće cjeline i na kraju oni najneinformarniji se pitaju i što to znači dingač, je li to vrsta i sorta loze ili je to naziv za mikroregiju, što u stvari jest istina, a po kojoj se mikroregiji naziva grožđe kao finalni proizvod imenom dingač i vino imenom dingač. Znači na položaju dingač raste sorta, odnosno uzgaja se sorta plavac mali, identična sorta kao na položaju na primjer Pelješke župe, ali sam položaj dingač sa svojim specifičnostima što se tiče nagiba terena, insolacija koja je trostruka, znači to grožđe je osunčano 3 puta, prvo od sunca, od samoga refleksa kamena na grožđe, od refleksa mora na grožđe. Padine koje su iza nas su nagiba od nekih 15 pa čak do ekstremnih 45 stupnjeva. Tlo koje je oblika kojega je, znači kamenito sa kamenom na samom površini, daje refleks na grožđe i općenito same karakteristike toga položaja nam daju proizvod koji je, mogli biste reći, 10 puta bolji u odnosu na položaj Pelješke župe. I same te sirovine koja je takva, dobivamo grožđe, dobivamo vino vrhunske kvalitete, poznato pod imenom dingač. Navest ću samo primjer da recimo moja baka, koja je 3. generacija moje familije, je imala u dingaču vinograde i to se onda bralo u toj količini nekakvih skromnih brojki, gdje putovanje iz mjesta koje je bilo naseljeno potom ili Pijavičina trajalo 1,5 do 2 uz pratnju magarca koji je bio osnovna ni prevoz za i grožđe kao finalni proizvod i sve sporedno potrebne stvari. Znači, u ono vrijeme dok se sporije živjelo, prije 200 godina, bile su te manje površine, ali evo čovjek je stvarno prilično neshvatljiv kako u određeno doba može žrtvovati sebe i svoju energiju da bi napravio određeni rezultat. Čini mi se da je 1973. godine tek omogućena komunikacija kroz tunel, što je skratila silno vrijeme putovanja i svakodnevni dolazak, a prijašnje vrijeme je bilo tako da su ljudi imali male kamene kućice od možda 20-25 kvadrata gdje bi onda stali čitav tjedan i obrađivali vinograde koji imaju vinograde ili maslinike kad je bilo obrada i priprema plodova maslina za proizvodnju ulja. Zbog samoga terena koji je ovakav kakav je, gdje je i uzgojni oblik niski, račvasti, kompletna obrada se odvija uz pomoć ljudi i ljudskog rada, tako da je što se tiče mehanizacije, neka velika mehanizacija je totalno neadekvatna za ove prostore. Nakon rezidbe koja traje negdje cirka do 1. ili 2. mjeseca, ovisno o vremenskim prilikama i uvjetima, kreće se u obradu tla pomoću malih kopačica i to isključivo malih, najmanjih pomoćnih sredstava koji može uopće proći kroz ove terene i iz ove nagibe. Znači, nakon obrade tla slijedi proces gnjojidbe, a gnjojidba se obavlja isključivo sa prirodnim stajnjakom na položaju dingač. Znači, umjetna gnjojiva su skroz izbačena iz upotrebe i to kod nas već cirka nekih 15 godina. Nakon gnjojidbe, znači rezidba je obavljena, vrši se borba sa korovima. Opet ta borba sa korovima, pošto ne upotrebljavamo nikakve herbicide, već je ekološki način uzgoja, opet te korove treba uništavati na mehanički način, eventualno s pomoć manjih motokultivatora
koje smo do sada upotrebljavali od štila pa do vikinga. Znači kad smo tlo obradili, kad smo korove uništili, kreće pupanje, izbacivanje mladih listova gdje se vrši zaštita. A zaštita se vrši na području položaja Dingač isključivo uz pomoć sumpora, gdje se sumporavanje vrši znači, u 2 navrata i gdje se na području Dingača dosta smo upotrebljavali motorne pumpe štil sa nedostatkom za bacanje praha, koje su nam puno pomogle jer sa takve 4 ili 5 pumpi mi možemo zaprašiti kompletno područje od 20 hektara za nekih 4 do 5 sati. Samo i u prošlom vremenu Dingač je imao svoj status koji je bio iznad prosječnog. Ja sam jedanput slikovito odgovorio jednom novinaru kada me pitao kako je vi svaki dan pijete Dingač. Onda sam njemu to objasnio da se leptir mašna i lijepo dijelo nose ili na koncertu u Zagrebu ili prilikom svadbe i da su to samo iznimni datumi. A Dingač ni moja obitelj i moji roditelji nikad nisu pili ako nije bila nekakva posebna datumska fešta, događanja ili poštovanje prema, ne znam, katoličkoj vjeri kad su datumi ili kad dođu uvažene osobe i gosti ili kad vas natjera teška potreba, ako je bolest prisutna pa onda treba odnijeti nekome ko vas je povezao ili sa dobrim liječnikom ili bilo gdje, onda se nosio Dingač kao jedan proizvod koji je ne svakodnevni. Isto tako maslinovo ulje u prošlo vrijeme nije se imalo kod kuće za nekakav komercijalni dio, ali čitavu godinu je trebalo upotrebljavati ulje, prehraniti familiju. Znači od 1995. pa sve negdje tamo do 2005. godine krčali su se šume u kojima u jednom dijelu nikad nije bio vinograd. U šumi bliže moru su bili nekad stari vinogradi, međutim tu je bila stoljetna borova šuma. Tako da smo onda sa našima djelatnicima, cirka 10-ak djelatnika je krenulo u krčenje šume, uglavnom borove šume sa motornim pilama štil. Znači ako je bilo njih 10, znači bilo je 5 motornih pila i 5 pomagača. Nagib tog terena se kreće negdje od 15 pa do ekstremnih 45-50 stupnjeva na najekstremnijim dijelovima. Isto tako se znači, nakon motorne pile, krčenja i rezanja šume, usitnjavanja, nastupaju bageri koji vadu to korijenje, skupljaju otpadke i nastoju tu zemlju pretvoriti u zemlju sposobnu da primi novi vinograd. Za rad u Dingaču najprije treba biti jedna ogromna volja, ljubav, emocije koje se ugrađuju u završetak posla, a to znači da čovjek treba biti zanesenjak i uživati u tome bez obzira na poteškoće fizičkog rada i znoja koji se mora utrošiti da bi se došlo do finalnog proizvoda. Evo ja sam počeo prije 20 i nešto godina, znači to je čak i kod optimista nekakva četvrtina života. Da bi danas imao sirovinu koja mi je sasvim dovoljna u smislu količine proizvodnje vina i plasmana na hrvatsko i inozemno tržište. Bez nekakve samouvjerenosti ili hvaljenja, ali ja sam danas čovjek koji
ima najviše površine. U Dingaču u svome vlasništvu ima 150.000 trsova, jer mi grožđe i plod iz vinograda služe za profesionalno bavljenje vinogradarstvom i vinarstvom, i da bi zatvorio potrebe tržišta moraš imati jedna ozbiljna količina da bi uopće bio prihvaćen za sklapanje ugovora sa današnjim velikim distributerima. Oni žele da čitavu godinu imaju proizvod. Ima još ljudi koji imaju isto tako značajne površine po 50-60 tisuća trsova. Međutim, sve je to stvoreno uglavnom ručnim radom, odricanjem i spremnošću da se strpljivo čeka uložena sredstva da bi se vratila kroz par godina. To nije posao gdje se investira pa onda nakon mjesec ili godinu dana imate povrat sredstava i dijelite sa svojima dobit. To je općenito u ovom tradiciji ovdje ovoga življenja na ovim prostorima jedan od ovako najvrijednijih događaja u toku cijele godine. Pa tako nikad neću zaboraviti dok sam još čak išao i u osnovnu školu, a da ne govorim o srednjoj školi kad sam već stasao ko mladić, da nekih 10 do 15 dana bi izbivao iz škole da bi mogao sudjelovati doma u berbi. Počevši od same berbe, prerade pa do proizvodnje vina. Tako da je to baš vam ostane u sjećanju što se tiče same te berbe, jer mene onda više bilo kad me u školi ne bi bilo nekih 10-ak dana. Moji profesori nisu mogli to shvatiti, na primjer. A otac je tad to, iako je bio dosta strog, ko otac, on je uvijek to odobravao. Znači tih nekih 10-ak dana nema me u školi, išao sam u školu u gimnaziju Dubrovnik, bez obzira na školu, 10 dana u berbi si doma i sudjeluješ u tomu, jel? Jer stvarno to je u tebi usađeno od rođenja i tu si iz godine u godinu odrastao si skupa s tom lozom, jer ta loza je tradicija familije stoljetna, tako da jednostavno je to usađeno u vama, jel? Danas je to jedna totalno drugčija priča, u tom berbi sudjeluje, ne znam, 30-ak ljudi kad ona krene, tako da kad idete to uspoređivati, to je stvarno jedna velika razlika, jel? Iskustvo nakupljate tokom čitavih tih godina, samo iskustvo vam prenosu i stariji članovi familije, počevši od oca koji je tu broj 1 po meri, naročito što se tiče određivanja vremena berbe. Jer stvarno vi to grožđe morate vizualno ocijeniti, morate mu pogledati peteljku, morate ga staviti u usta, pogledati u kakvom mu je stanju taj sok kojega ćete za 2-3 dana početi brati, i od toga soka će nastati vino putem fermentacije. Tako da je iskustvo tu baš jedan, mogu bi reći, od glavnih faktora. Što se tiče struka na stranu, a ovo je ovako jedan tradicionalni oblik određivanja početka berbe. Što se tiče berbe maslina, manje više zadnjih 15-20 godina, koliko u vremenu u kojem sam ja tu uključen, ona se odvijala isključivo ručno.
da bi unazad ne za nekih 4 godine od kad smo uspjeli u Štila naći tresačicu i beračicu maslijena, mi bi masline prije, dok smo ih ručno brali neki 15 do 20 dana, sad uz pomoć Štila i Štilovih i tresačica i beračica, sama berba se završi za nekih 6 do 7 dana. Znači, što se tiče samoga procesa branja, što je užasno bitno za masline, da bi u konačnosti ulje bilo ekstra kvalitete, berba se smanjila, možemo reći, upola što se tiče vremenskog perioda i olakšala samo branje što se tiče fizičkog rada. Jel? Priče o dingaču su raznolike, nekad gledaju nestvarne, pa čovjek sa strane može misliti da je to marketinški namješteno i osmišljeno da bi se dao akcent na proizvod. Iskustveno, kao jedno normalno moje emocije, zadovoljstvo i jedna nagrada čitavom uloženom trudu i radu je kad vidim da se moje vino nalazi u hotelima na 1000 km udaljenosti ili po čitavom svijetu, obzirom da izvozio sa više od 30% svoje proizvodnje. To su tako neki povratni efekti pozitivne energije gdje ja to u sebi proživljavam, ali normalno neću tome pisati ni drugomu šaptati na uho, to je dio moje intime i zadovoljstva. Ali ima jedan interesantan slučajni događaj, a to je da sam imao prijatelja svog vršnjaka koji je studirao zajedno sa mnom u Splitu i onda je otišao u Ameriku, živio u New Yorku. Imao je 2 ćerke i ova jedna ćerka dovela budućeg supruga ili njegovog zeta za dan zahvalnosti. I taj njezin budući suprug je došao i donio jedan paket ručni i uručio ga mom prijatelju. I on otvara ovaj paket, a unutar je bila boca dingača sa etiketom mojom i njemu ga daruje. I on mene zove nakon sat vremena telefona, ga Ivo, pa jel ti to možeš vjerovati? A šta ja kad ne jedra? Došao mi zet prvi put u kuću, donio mi proizvod, htio me obradovati da to bude hrvatskog porijekla i donese mi tvoju bocu. A ja i on smo 4 godine živjeli u Splitu dok sam studirao u istoj sobi i bili prisni prijatelji. Eto, tako jedna od anegdota. Kad si bila mala male, kad si bila mala male, volila si more. A sad si na vesla male, a sad si na vesla male, pa